bhuti wami, I wish ngale kwelizayo ngingabona ukuthi ungaba yidlozi elinjalo. Mina ngoba idlozi eliqala linika umuntu imali before licele something, ngeke ngibe leli dlozi elivele lifike selilwa nje likufuna izinto imali elingayikhiphile. Kuye kuthiwa umuntu mayehambe nolaka vele nangale uba nolaka, maye nenhliziyo embi engakwazi ukwenzela abantu izinto ezinhle, khohle ukuthi khona into enhle azokwenzela yona. So isakhiwo sami mina ngumuntu okunzima ukuthi ngifice abantu behleli bephuza idrink, mhlambe behlafuna abakuhlafuna bese nami kuthiwa hayi ndoda nayo idrink ithela, ngihudula inyawo engazi ukuthi ngizothini, engazi ukuthi nami ngakhona okunye ngiyokuthenga ngi-add ukuze ngizokwazi ukudla ngikhululeke. Mangingakhiphile lutho kuyasinda ukudla into yomuntu ungakhiphile lutho, ngumuntu onjalo mina, yabo. Ngikhuluma nenye intombazane kaDlamini ngithi uyazi mina ngishade ngihola u350, mangihola u350 nje ngihlele ekhaya ngingasebenzi, imali engiyidlayo ku350 u50 rand kuphela. Le enye iyahamba iyothenga i-rice, ngisho kuzasho ngathi lithenga i-rice, ithenga ivoro kwale voro selidayise wahlula lapha eMaritzburg, angazi mali 130 140 lapho. Kodwa nje mangithenge nje u10 kg we-rice ngathenga lelo voro lelo, so sengazi ukuthi hayi nami ke mfethu sengothi mangithi ngilambile ekhalisisa ngikwazi ukuye ekitchen ngikhululeke ngoba nami khona engikufakile. Bayazi ngihlele ekhaya ngisebenzi, kodwa kulo 350 engiwutholayo u300 awuhambe uyothenga into ezodliwa endlini, yabo. So ngumuntu onjalo mina, ungakwazi ukuvela aqhamuke esamukela into kumuntu engakhiphile lutho. Ngigagcina ungiphakela kini ngithi ngisuthi ngilambile, hayi ukuthi ngiyaqhenya noma ngiyazitshela. Nginamahloni nje ukukhangeza, ngisho kubazali bami nje mina manje ebatshela bazi bangitshela nami sezihambela ukuthi uma wakho wengeve kuncoma ukuthi uyingane engahluphi ngokucela. Mina nje ukucela nje kuyangehlula, yabo. Ukucela nje kuyangehlula ngempela, kuyangisinda nje ukuthi ngithi kumuntu awu manje ngisacela into engikwazi ukuyifuna kumuntu ukuboleka imali ngoba ngisuke ngizoyikhokha, hayi i-favor nje iyangihlula ngempela. So ukuthi umuntu mayehamba emhlabeni uba ile nto kade eyiyona ngiyobile lo dlozi mina lithi imali izothuma ingane ukuthi hambe ungenzela ukuthi bese liyinikeza imali. Kukhona insizwa la ku-TikTok uxhangane kaNompungela uzakwe waxoxa, ngazi noma ngizosho exactly, kodwa uzakwe waxoxa ukuthi kwake kwafika ukhokho kababa wakhe kuyena, kwafika ukhokho kababa wakhe kuyena, wathi ufuna amakhele iqhugwana, wasemnika imali noma wathi uzomnika imali, uthi ngempela imali yangena, uthi akazi leya mali eqhamuke kodwa yangena ebhenki, wahamba wayoyakha leyo ndlu leyo, yabo. Wayechaza ukuthi kahle kahle umuntu ukwenza izinto nokubiza abantu ekhaya noma emephahla noma ishisa impepho, usuka kubaba wakhe aphele kukhokho wakhe, akeqeli kukhokho kayise. Uthi mina nanoma nginayo indlu, washo njalo, nanoma nginayo mina indlu engayakhela ukhokho kababa, ingoba wayifikela mina kuyena wacela ukuthi ngimakhele, washo ukuthi unginikeza imali. Yileyo into ke mina ke engeke ngithi mangizibuka ngibothi mangiba yidlozi ngiyoba idlozi elinjalo. Umuntu ngeke ngize ngikwazi amandla mengavuma ukuthi umuntu ngimenzele into noma ngimnikeze imali, okusho ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukumcela lutho because angimnikile lutho. Kunamadlozi anjalo, umuntu athi mina nje angibaphuphi futhi abangihluphi ngalutho. Ngithi mina ngisho ngathi ba-right-ke ke laba abathi bethuli bengakwenzeli lutho oluhle, kodwa futhi kungabi khona futhi indlela abakulwisa ngayo nezinto abazidimandayo kuwena. Umuntu akube cishe khona lesisho engifuna ukusisho sesingisabaleka-ke isingisi, kodwa umuntu akathi mekhuluma ebese khuluma into noma mayenza besenza into imfanele, awukwazi ukuthi ungangilwisela ukuthi kunento ebekufuna ngikwenzele yona, kodwa ingekho wena imali awukwazi ukuthi uma ingane esitolo uthi ayibuye nesinkwa, uyithethise ayibuya ngane nesinkwa, ufuna isinkwa ungazange uzoyinikeza imali yokuthenga isinkwa, yabo. Sikhule nje nathi sihlala nabo abazali sikhulela ngehlathini, umzali mekuthuma nje esitolo, mayefuna into esitolo bekuthuma ngemali, ubungahambi ushuba izandla bese ubuya nesinkwa, yabo. So nami ke ngikholwa ukuthi ke ngiyoba ke idlozi elinjalo. Khona indaba yenye insizwa nje engangayizwa, bathi ayibuya kuvuka nathi iNazaretha, ibuya kuvuka nathi lensizwa, kade gezwe abantu abadala bangeniswa, kwabizwa amaNazaretha ke yakhona. So iyabuya seyihlushwa isisu, bazoyikhumbula nje abanye le ndaba, iyabuya lensizwa ihlushwa isisu, ebese iyalala, mayilele endlini kaRawundi ibone ngingena amakhehla ayilapha emsamo, kungena izalukwazi ziye lapha endaweni yazo izalukwazi,
So ke liyabuza ke elinye lamakhehla ukuthi hawu sibani bani kwenze njani uphuma phathe naye ngiphuma uvuka nathi beniyodla inyama athi behebe siyodla inyama yini pho kwenze njani athi angihlushwa isisu siloke ngibuye khona nje siyangikhipha kabi uthi lamakhehla athi hayi njengoba uphethwe isisu nje wena wenziwa yithina wena uyahamba uyodla inyama emzini abantu bangenisa abantu babo bayabageza babangenisa emakhaya wena yini osenzela yona wena uthi yini kanti sakuthumela yona wena kushembe njengoba kule nkolo obuNazaretha yini kahle hleli kanti sasikuthumele yona uthi wena ufundi uthi la lekhehla wena ufundile wena sakunikeza umsebenzi omuhle wena ukuze ungeke uzukhale masifuna into ukuthi imali awunayo lo msebenzi osebenza usetshenzwa abantu abafundile kodwa wena ufundile lo msebenzi awunikwa yithi ngobana kusifuna usenzele izinto esizifunayo ukhona ungeke uzukhale masithi sifuna into ukuthi imali awunayo uthi namhlanje izinto esakuthuma zona uzenzi wena uthi wena sike sithumele ngani mase kufika umfowabo noma babesho bonke sike sithumele umfowenu wena ukuthi azokhuluma nawe kuficilele nomuntu wesifazane or kwakusho yena umfowabo ngoba uthi wahamba wazobuza komunye ubaba inhlalo ukuthi ufuna enze njani uthi yamtshela ukuthi hayi thola izinkukhu ezimbili azomiqhudle isikhukukazini ushweleze ngoba labantu bazokulimaza ngempela angikho ke kuleyo ndaba kahle ukuthi ngize ngixoxe ngiqede kodwa ngisephointini lokuthi ikhehla elinye lamakhehla kubo lasho lathi thina sakunikeza umsebenzi omuhle ukuze ungeke sithi masifuna into bese ukhala ngokuthi imali awunayo wathi aziboyiza alikwazi lezi ezihlela lapha wathi ayishiya selezi alikwazi hamba sohlala nabantu besifazane eGoli lezi alikwazi azashiya amakhaya sinecala thina ukuthi sahlala ingane zabantu sazoyishiya emagcini sama sohlala emaGoli uthi yonke le ndawo uyilungisile wena ubhizi udla inyama emzini yabantu izinto esakuthuma zona uzenzi kodwa imali unayo wayiphiwa yithi so ke nama ngizibuka mfethu ngiyoba yilolo hlobo olinjalo lwesidalo noma lethonga hayi ukuthi uvele nje uqhamuke nje umuntu usufuna nje akunikeze izinto ungakazi uzomenzela lutho umbhedo lonto leyo umuntu ofuna ukwenzelwa izinto akalethe imali eqala njengoba ngilikanise nguza ukuthi uza kuyavela ngene ebhenki ngasithi qhamukaphi ngoba khona ikhehla selifila athi ngifuna ungenzela ukuthi ngizokunika imali mali ngeke nginikeze imali linginike umsebenzi oright awazi ngiyasebenza kwayimina ngihalela ukwenza izinto ezithile ngingakwazi ukuzenzela zona mina bese uqhamuka usungifuna inkomo usungifuna izimbuzi ngoba na ukuthi ngiyasebenza noma thola lo msebenzi kunikwe uwena la emhlabeni phela siphila ngemali angise ngiyasebenza ngihlele emqashweni njengoba ngihlele emqashweni nje ufuna ngithola ifridge ufuna ngithola umbhede emqashweni sekufuna manje kahle hle ngibe nekhaya lesikhashana emqashweni yonke lonto ifuna imali manje umuntu umekunikeza umsebenzi obona ukuthi eyomcacamezelo yakhe yaphileka kona kodwa hayi ngaleyo ndlela bese qhamuka sezokufuna into ezinkulu usukethi zenze ngayiphi imali uyazi mina leyo nto leyo lo muntu ayixoxa leyo nto mina ngisahlushwa imimoya leyo bungoma nje ngisafaka ubuhlalo ngangaphahla mina ngakhuluma ngithe ngisuka ngangima ngase ngithi ake nilale lo muntu okhuluma la ake nilale lo muntu okhuluma la ngathi mina nina nithi nibakhulu namakhosi amakhulu nihlulwa kwenza lento ekuthiwa yenziwa ithonga lalomuntu yini special ngani nanga umuntu uyaxoxa ukuthi kunensizwe yanikwa yidlozi la umsebenzi omuhle ukuze imali funa into ezokwazi ukwenza ngiyakhala ukuthi imali akanayo nina kini ehlula ukuthi nenze lento le so nje mfethu nje mina nje yabo mina into engisuke ngeke ngize ngiyenze kumuntu mangibona yenziwa omunye umuntu kumuntu ivele ngicasule lonto ngoba ngisuke ngeke ngize ngiyenze mina yabo lonto le so ingako ke mina ngithi nje ma uthuma umuntu nje into mnika imali ukuthi ayenze lonto leyo hayi uqhamuka usuthi wena hayi usulwa nabantu manje ukuthi akwenzekalanga kade ukhiphe emalini hayi